whawhelo iatu I le mai mamai al kureanga Samoa Pia, I le tāpua I fo I le tamau kureanga lau whionga ake fo mo sese vito ni o tui. Whawe fo I le paia le tu aina sā, le a maise sengo te akono mafso sāni whaltua, le au nofu motu, ka tānu tātu I le lavaloa kureanga Samoa Pia. Ia, whapaiatu tātu o tunu I ona tūlanga whāpea, Mano so from we man for the tawata. My at for now I just that down my in the enormous fuma far nilo or my sa. Yeah. Only my to sang masa. Yeah. Only Fabo for your tanto for Calambia capita de Calesia Catholico. Leo mo for la no. Patas mai le film a partire on petita one Fabo in the tanto for Calambia. So, on my mind. Talo kalau film baca. Ya, saya kemudian lagi mana, terima lihat itu, ya. Mesbul tak ngomong kapal mesabong, satu kuliah lewa, malah ni, mau dosa tu kipat, terima lihat, mana orang sekolah melangi mak, yang itu, Iya, masuk maka sekolah maka ni, maka ni. Belok ini, macam Ya, ini pancet. So, cuma dia dengan ia ambil itu mak pancet semua yang ni saya berusul cuma lupa macam mobil lain ni saya macam mobil bagus macam tahu ya tapi itu mau macam ni tahu macam mobil yang madu saya biasa. Ia madu tahu pada semelongan ia madu program maupun nak pasal awal nunggu pak melongo ia tak penal tak tutup ia tak tutup hilang view ia madu tidak pak malu tak pada dulu tak pada ekalisi yang masih pun tidak itu malu Nata ko leo mato whana wao, na whaina nuima, pole sami, pole ia, pole wao. Ia, I ero whana mianga na fusinga, pui mato sukua. Na mato tutaru mayolenga nei, ona kerisoro mato wai. Amen. Suafo te maare alu lena. Ia, Amen. Amen. Basta. Ia lau whionga ni kurang al kaua. Iyo, ai asika. Sabai boa sopa dia mako. Ini Ne alio sa vi manu. Eu lá, macaco, na ele que papo. Macaco, por mais é capo, ele não mas Wadi lu sei lah. ele não sei. Eu falo assim, ó. Dia aku kirim puluh ribu loh. Dia não vai polo, ele polo, vai depois fala. Mà ya còn nếu cái câu phải mà relax, Relax. mà lo mai ini nggak dengan Malawi is from Marstino. Eu leio essa taia e vai estar aí para ele. Iyo Jadi, mana dia? Fai dia. Atau ni nak makan dia, oh Yesus Kristus, oh ya dia, ni atuan lah. O fa ilo, o fa ilo mengenai dia tu. So God, o Yesus dia tua. O Yesus semua kau dia tua. O feta lain sa Noah, mandele dia tua. Kila lo bangsa tua. Ya le mana. O Yesus dia. Pero punya dia tua. O Yesus. Dia wa dia cinta sangat. Mafio ni mau atas metato. Wana ngado usapai. Nate na o mama la uma ya wa na yo foi fa ni mo yo fa alo pi fa alo ba esse o público que morreu a uma mesma eu a minha nato uma dor esse vídeo sabe so wa sa é cameta ne se me lo ni
leo ele pula. Nela kama ina ya o Yesu. Ore pula le tuo, mandele le tuo. Ore Yesu, ele o Yesu tak fame mo ye. Sa mo Yesu kasiu ko Yesu Yesu. Nela kama ala ele fa ko fama mai. Tahu Yesu tu, Paulus tu pada tua, ni orang. Tak kau fulai dia, dia dah main kapik. Wah, tak kuat pun. Dia mai pusat tengah tahu dia ni pada tua Yesu. Tak tahu dia. Kakak, fak berbahaya. Biar ni fak baik, dia fak tua rumah. Orang pokok Pak Ayun nak guna kali Pak dulu Pak ni apa yang Pak oh ya sumpah ya kan Pak berbeda aku ikut Pak Ayun saya pada kerja loh Pak pengen boleh Pak boleh wah majlis bayi dia cua dalam lantas ya lu pun majlis bayi dia cua Yesus Kristus orang ya jalan kak majlis atas slide mudi oleh private revelations mengkuat tahu boleh kan sekat di puisi dan isi faktor tuan dalam other religions recognized by the authority of the church no mina yang mana ia boleh kadis isi tato sungguh paping esolah kuat ya ada yang lain orang oleh kan sekat di po kalau sungguh paping ya Peka político, pe o milo, pe fa tu. Apa terus? Kalau ni yo pe man malama, oleh popular man lama Yesus. Ya ele fa pe sune fa poke. Pe man dia, mon man dia tal de, kap fa mo fa mo lama na fa fa man dia tu isi kaya ko ya koi mai aku fak wing melaton mai join ya ide de mon kisah itu oleh mon de tu is ya ada Amerika le kasih they don't belong to the deposit of faith ele fak kasih mela ko fak ko na sakit ini não tahu quale sagrada Eucaristia o capo olhe missa olhe firma Yesu osso missa ela proprio stava fatto ele a retto ma buona e avea mattino con tutto il mondo di Gesù ed è una ritiro ma poco ritiro olhe mamma olhe toto ma le mamma ma il tuo Gesù io la firma e ela lihat panen window fa ini tofio stama oleh saklamet ya fana so tampoco this is the real thing o Yesus dia lihat panen window o Yesus mo ya tino de toto ya mama mali tuo Yesus oleh tuo dewe ko ini lihat le panen ya Malvino. Yeah, guided by the magisterium of the church, the census fidelium, no only factor tuo tat, pakukuo kakouma, knows how to discern and welcome these revelations whatever constitute an authentic call of Christ or his saints to the church. Io, no vinga, te mapa ia na majesty por pulema ho le kanisi, io te mapa ia ma, katinale ma. Former theologians Paul and aku ini memang discern pe Revelations so ada tuaya mai isi tako uso eu ia de aku toy tato authentic sia la kofa ko ma ola ngai ngaru monio de chua ro fa sa la ro dia for e kanisi kato so
correct the revelation of which Christ is the fulfillment. O Yesu Kristo. Ole tahu umma male atuanga ole tahu. As is the case in certain non-Christian religions and also in certain recent sects which base themselves on such revelations. Yep, it is talia ecclesia catholico. Ia ecclesia yung tunamale ole le ato ya ato. Ia le fai lo por revelation ale tua. Pe mai la ko e sili aku de la ko fa tua ya Yesu. Ale au ya Yesu ya. From my catholic to know ma ko le recognize na le está ya por fa ko amali. Ya aí ko ecclesia Ikaw related member. Yung siya factor yung sacramental ecclesia. Buddhism, Buddhism, Hinduism. Iya, so lang kung mga sacrament. Yung sacramental ecclesia. Siba ngau ka pouso ia le pe le winga ia ka pouso ia la komai ta ko sukelsiano ya le fakasa le mission of the ecclesia that before Yesu, but not in the fullness of Christ's revelation. Ya no ka fa la dia ko ta ko ia la ko na ila sacramental ecclesia for us. This is the fullness of Christ. There are no factor here. I read to you. Only tinu man toto mon. Oh Yesu. Ya o ecclesia. Ya o se sign. O se symbol. O le arrectoria. The symbol. O Yesu. Ya makoria la. Kana moro le symbol. Ya na wala ni ro ka wali. Afa na ma le o ka wai fo i ma ro fo no me o fa ni. Mai it's a sign. This is a sign. This is a symbol telling you. A distance from which is a memorial. Ukako, the Nakon memorial, au fai Yesu, the mea fai, malona wa apostol, au mana yung kokoma. The fai sacrament. So we bring back 2,000 years ago, in Moni de, Luman Antare de, Temian de, Gataposi, Koran, in Sa. For we buy for some solo, for fair, or in Sa. That is it. Where we reenact the Tawor. Now, Oprah, the Tachu, Yesu. If I know it, if I nearest them, Tanopia, or Timon, Tanopia, winner, or Doctor. Immediately, in Nane, yeah, Richard, yeah, Martino, yeah, winner, Doctor. Le preserved Yesu to figure nele to temela tua. So that's one aspect. That you to figure in the five family tuma yaja. No, the aspect never family tuma. But ele akona le klasika tripuna fa Saint Mass family tuma. No, we are kwe figure tando the Kenyan the figure 2,000 years ago. That's our understanding. And then not a simple kulali that it is the real Jesus. Body, blood, soul, and divinity of Jesus Christ. They were present in human Kemi. Yasu Antona, Olay, Yosin Tabla, Misa, Olay from Manatua, Ellen Tola, and Nano Tabla. Tua. Mana tua Yesu uma, koi fedwa imaka ko Yesu Yesu uma so. Dia terpan dari for simple lah ya.
Another simple, if I buy it, man, another simple. Just being of that word, simple, fascinating, and you even for your, Olayo, and simple, fascinating, make up for your Olayo. If I go, if you're not. Ia whapena hola, a le tue me hona pēna papa i a tale, ka rampo e misa. E wa pe homeile, e pate. Ia wai ko ai a le tue. Ia wha luna lea po se, wha iu po se simple lea, po Yesu, Nei ma, ai ma o si. Nona, e lea o le whapena, ana ma amari. O le kasika. When you partake of the body and blood of Christ, you are partaking of Jesus himself. Yesu, ewe kalia. Ele se simple leke kalia. O Yesu sona ato. Yesu tino toto. E nana mai tua Yesu. Everything ne compost. Ole ato hanga le ato. Ole ato hanga le Katolik. Ia, ka kufa ko kuana mai e ka pele poi pa ko mai se ka ko uso pa. Oh ya. Ai e pega from my lato fa manatuma. Yes, sa oli fa manatuma. Ya, sa mo mesu, ka mo fe ai esa eu to na tua ya. Wa so uma tu te fai ele e fai mo fa manatuma ya. So for us Catholics, yes, ele nós falamos tudo da coisa, mas por menos foi isso no apostolo 2000 years ago, but we put happen. Ninguém nessa foi isso. Não foi isso. Por isso é tá. Só que me era de papel de tal ali estava. Estamos filho pelo tino ali. Estamos filho. Eu tinha um patrão. Depois we iterate e passei. Sama na tato ali. Na colher o isso. O upo. O isso. O upo le tu. Wa, o tino tanat. Na fio, eu pude não foi ele tu lá. Nem fa pele tu. Ele mau. Kusu kenesi. Lá me o irmão. Ele sabe, o irmão. Ia irmão fele, o irmão foi colof. Não foi colof. Ana ko. E pe vola for ni ngama ka ko pe se me pa mani ka e me ko. No, e ro ma ana le ka se uni me mani. No, this is the living word. E ta ole performative speech ale tua. Perform, no mo viva. Feta la le tua, at tu pume. E feta la le u pole tua, I perform me. Pe na fa ye ya man fe le man fe ro. O mo no performa. There is no imo kupume. Não olha por isso, olha por aqui. Tá, eu vou olhar, ela não vai ter. De fato, eu tenho católico. Ele faz o justus lima isi kalis. Alaya mana iya. Sana, ada kata mana iya lah tu tak berjuang. Pas, itu kata muai, perlu bebas muai. Kalau berfakir kuat, dia sebab mana kali. Aus, fakir kuat. Si dia ya nasa penang na kamo fa ko pero pepe eu fa no el pepe su do kinga ya como ko el pepe bayano na su mai ya pa machu ya pa lo ko o lo na karo na lo pipi eu o ko fa penale fa su lo ma fa tutto esse era ele também tá disse evangelho como o ya vis ya penale quando na carecia maior carecia católica ele olha carecia faz muito na palavra na carecia fora de money olha tua não mira nada Josinei so filme ele punya Yesus dia punya Yesus dia no foi não sabe malo kamu na hostia na falar tudo na olha lá kamu falar não quando tinha não sei também na Yesus ele pôr na não sei eu vou ser como malo foi tarde eu poetas tinha
Wa me fala male fa le fala matino ki. Tamo vi meu para singa o e manele lo le pole tu. E ko fo su. E vi lo le wengana e le mototo. Pama ya Yesu ke mi na venga pa. Yesu yo ngi ka ya wa. O ye o mari ko le tia ngi ka ya. Ai kero na no ya Yesu ko Yesu show up in you. Pumpkin in when they are bad. What we assume mai. And ko ka pisa na ka li. Lelo we mo maliu. no but you stinky. Ya mai so ya. Sampai omai. Ela ko Yesu ka mo ko ni. Talita ko. Na ro ni ma ko fa e pelo Yesu. Mai tali funa. No fuma. Que no trabalhou como nada foi na rua ver nada foi na salva mas ele está lá Yesu mo fio lo não então Yesu ale mai tem fa ele tuore não Yesu ko lá ele foi dá se fa na au não de pelo ya o la ia o to fa mai no to o mo to fa tua ia o la ia ma o mo wa me ko Yesu masa mo fa ya ma ko ya mo ni ma ya Yesu ei ta pun our pisa esse mo to ko fa na wa Abraham ai o me pera ma ko ya ele no esse mo mas eu vejo uma coisa ele foi ali a colher uma coisa muito boa mas olha aí o qual Eu falo de la problema para vocês. Mày, ôi em quá, ai cũng có cái sao mẹ gì mà tâm Mà nãy giờ le vai na leo e toka la ile taua leo ole tino ma le toto Yesu ma ole ato anga le ole o ai tomu vo le fa to gato dia pernya sabnya di silo tan aku fa fo mo fa yo po izalo mo fo iya o sasa ko o mai no yo le o mai no misa yo e que llamo grupo capo Maria los rio o maestro vai mesmo a missa is our pero central del capo patito fa ku ka iskana fa io fa ke ese ka ma lo lo ke a wa ye ele ko ese ada san pa ko Kasi ada ya hai de ke ban pa ma le no bone ke sa ko ara wa ko ye se ka pe na ko ka dis e mo ia ko e if you were to ngale ka mo ya ke o ke na mo na o ke mai ko ko ya ta na ko ka dis e ko mo ko lo pa pusa o ke mo na le yo mai lo aka ngi ko sore sorry ya makaria pinko ra sa por que se fui curado kai ko ai le la sa le que por padre ya lua olha eu superar ya olo não falta aí aka o promissa iyo esse aka no eu qua esse channel le por ai sa un bisai ke la ma fa ko na olha eu fico por fora eu nem vai pinko oi ele sabe isso mais ou menos nego ferala e a cada problema é aquele que eu coloco renúncia já cai não tem dor esse será aqui eu função uma coisa viciosa eu
le ame io e io se ne accapo io e io la avevo poco al meno ma se fai al fare e mo guardo io buon e mi dico beh ya no e può fu io fu me tanto me hanno fatto non so torna per finito io ya ui o capo calanco io mi sa ma ok moni bago tu wa o parte pe a misi sa fa adesso perché lo uomo pe wo le ma ni Mulher bisa kan bisa. Dia cuma dia mau apa dia so ali foi esse isso. Isso kan solo. Ele Sabe? a me fora lo ka malo no caso malo. Ya na vai malo. A ver minha solita ko ka lo ba me o ka lo pa ni sila. Akan natural ya ko eu ko ano o se lo ka sa ka lo. Claro. Ela sua isso. Deu lá que a sua vai ka que o isso. Isso é não não. Eu esse é o a sua glória, isso pode ser como com a hora você pensar e vai Sabe? Ele não vai ele tinha ele lotole mete ele da cinza e a cara mas porque ele foi tanto papel o inicial uma forma não uma coisa não vai ou os vai ver os isso como sabe eu queria também se Onai ia ter foi o Ias. É quase ele fez missão indo. Essa papai ele vai ficar fosse o que ninguém ia influenciar o que é quase eu sabe mas deu. Depois que ela veio e a família fez a missão de se mas do qual é ele influenciar na casa eu vai Più fa mi adesso che pensa che cava che non cava lei o che le choice sta in caso qui nel cancer lei in lei vemos da so io idea e lei si sicu lei che lo pensa ma co che le io ai so io lei sempre non che lo pensa Kumpul dengan besar di museum dari mana? Eu sou uma garanta, ele passa bem para se fazer o que fala ali não. Olha se lá. Ele não vai. Bem para se. Aku falei da conversa. Ya, kalau so. Ya perhal dengan apa mereka? Langsung dia terbuat. Ya, akan malu ini artikel 2 ya. L'article non buono che o Gesù o il fullness of revelation. In article 2, remember, transmission of divine revelation. Olhar one the five boy, the revelation that is true. My God desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. What is the truth? Jesus Christ. O Gesù li mondi. No, the inga po leo all men, sorry women, all men and women, all men to be saved. Or to say for all the run in a year, Paulina. When you have to ilo lemon, or Yesu, more to sing a little, Christ must be proclaimed to all nations and individuals so that this revelation, Jesus Christ, may reach to the ends of the earth, Then from America this year, ole mondi o Yesu, ikakawa, mafola, ile no lande ato. Nations, atunu, atangata individuals, o ile the revelation o Yesu Cristo. Ini ya itu umar orang. Ya, jadi dia berkira kau ada. Ya, porque asesione, the essential, o Yesu lah. Ele fio Yesu lah. Orang commission dia apa yang buat. Dia orang dia buat. Ayo, yang lagi atua. Etala itu lebih natural
tu papatiso tangata tama ya na ya aku ke poli o te ia to ia so no me ne eu sei a mai se poto se na rosa la apostolo o le filho le tu o le tu le we Yesu le we o Yesu tu Yesu ngai au sabat no tino pero ele não é apostolo ele o Yesu tu lo no pe confia ya am Yesu deve ele mano lo na pai nela ya pusara oleh commission a Yesu foi na uso ela que fa antan mai ele capitale Ecclesia. God has arranged graciously that the things he had once revealed for the salvation of all people should remain in their entirety throughout the ages and be transmitted to all generations. And all that TV, or Dave Urban, yeah, ole upole tua. Ole si document, leo document skrima leo ole Vatican lua. Ese ma leo na Ecclesia, labi. Ngakai na salus ko ia ya ko pu e Ecclesia. Quote mai Ecclesia yang foko pena ele le Vatican lua. Ele document ka Dave Urban ya pole upu ale tu. Ya kita kan mos ko boy upole tu Yesu ya oleh revelation oleh talaya nak mai ini cuai full Yesus dalam diatur. Kusana oleh anda punya ini oleh tu. Tahu balik lalu ini mutasi. Dia punya apostolic tradition. Oleh tak utama tak sama tak kurang cerita. Tak tu. Oleh kalau Asia, nanti tak. No, upaya matu lama ngala apostol. Ya tu upaya na ia apostol ini dako we fikir apostol we mafu me ko ya pak susur masih magite. Ya dengan apa forma? Ya tama pa pe teror luego tama pa ya pas dengan pak susur sio maya kemi ya pope that is tradition. That is the apostolic tradition or the Talatoku Apostolico. Christ the Lord, in whom the entire revelation of the Most High God is summed up, commanded the apostles to preach the gospel which had been promised beforehand by the prophets, and which he fulfilled in his own person and promulgated with his own lips. Ano nga, kumay o Yesu Cristo tatu wali oleh aton na leo oleh revelation na leto pero monta mo ko aton na leo Yesu dia nga ko fola wa apostol pero talai de gospel talai ya chuluma. The gospel dia pun talalianan kau foi a perfeita tu ai eu que me Yesu ela ko for que mau fenen tuai just which he fulfilled in his own person. Ela fatau winga maro ia no tau uma ia Yesu tangata tua ia mai for ela lona au forma o Yesu le tanta apostolic tradition ana kusara ko fa maule ale tua na fina maro le tua vai tala le ya Yesu kau for Yesu o ifa kingon mele é o apostol muito fea e no uma lá e fa lomo matania tanto e tala le ya Yesu ma Yesu foi le na firma ya e ko fa ato na renga fa ola Yesu popona lono mani lono tu ya eu ato e tala le ma lo sai per risiletta uola ma le tau langa Yesu ona o ia le e fetalai mi sa ngoa
ia pe la te me tau la pa ia misa o leo se tau la e dia pa te li o le o Yesu le mota to At this particular moment, aku ke buat mai dia pakai I only know that at this moment, he came in there and got on the sun. Never done there. Dia pakai anu lagi. Dia ni kapo Oscar na dia foi pero claro vou mais. Orang mai tia ya mai bela. Isso me deu. Nali vivi lá com o mura para eu mai. Ele abena bena papuipuia le mana re na pa ia te a mana au e pate po yo stamba ke mira sa the calling of the Holy Spirit fio mai ya na pa ia e fa pa ia ne ya vea ya reto le wena atina ma toto Yesu e foi pe o ma patele pe pate u vai e pipo Aku ada orang nak pakai orang pula merong pula. Ini abel mau baik lagi. Tapi ini masih nama dia. Film baik apa? Iya, ada. Pakai apa ya? Orang apa ya? Yesus oleh Ustaz sih. Omako. Ya, kalau dia mau main mak soal Yesus lontok Ustaz. Ya Ustaz nak tahu. Ustaz bukan pula baptisan. So, mereka tahu kalau semua kira-kira berfiar. Iyo, kenapa berfiar? Pegelo la apostol. Como pegelo kan? Si Yesus. Kemudian, orang kata ya Jesus itu begini. Fena film Roma. Ya, kasi na rin na kayo kaya may human. Kung ganito wala. May ulaw, umayaw ko ba? Bufa sa Yesu, lalo pa rin. Yan, mababa, Hans Pian, back. Asa, wala, tali na. Sila. Sila ako, ako, Evangelio, lulok na tao, tawag pa yun isa. Kaya kalau kuya isipkan, ako man bisa kafe may tato man isi, o nama isi, o divine mercy, o yaukal, o kopero kafe may bisa. In preaching the gospel, they were to communicate the gifts of God to all men. Wala na punya me kafe the first lang talan. Kami the gospel, good news. Ikaw for lang. Ikaw na memoriai pakas memearof ale tua ita na taon. Mearof, kaya mearof ale tua. Ita na so fua melhor, fa fua, ya le fa lorado. Wa mearof umai ale tua. Ya kapo, baru lista na. Ya. Oleh tanah levelnya oleh punamai of all saving truth. No, oleh gospel. Gospel means good spell, means good news. Yesus, good news. Yesus tanah le. Oleh punamai, oleh monia tua, oleh nabi orang itu. Jadi orang kan masuk servis itu, pelu Amerika Serikat. Whatever may pelu, whatever may pelu Yesus, oleh gospel, oleh good news. Good news ada supaya kan kelam so ya sama masuk mereka bisa baik ikan Serikat itu. Dia oleh punah. He is the source of Yesus, the source of all saving truth and moral discipline. Ngomongin kako mafofosak medita discipline. Discipline ngomongin ya kako luar beko kako function tu luar melia o melia kako ke ita kako Yesus. Kau mende. Ese
Meliano. Ya. Do wafi perkelapu ye moya que aí eu para me suco o homem sem para Ele foi to all men. to all men, yeah. Me fisilia ia mai kamata lui. Po feo i la ko o kamata. Ai o ko Io. ai le ko mine wala ngapi ko ele sa ko. La fa. E ko ki na me. Se Mario vai capo de aí ele fala o all men, olhe, o men, porque eu tanto o so esse que ngai e o mai capo o tanto you are a human being, or a human being, for a human being. Alala ese sema, ese de gender, alala gender, el tambal, al tener, por el tamalor, por el fine, fala ese se, but olhe o pume, está o pume ya tanto, me anda a sistema, eu tô tina, é pume gorme, ya, eu na kala kamai ka kuma gusul. Men now yeah, kapolye yeah, kapolye all men, which means humanity. Humanity kapo uma. Why says kapo uma formaye. If formaye humanity, human beings, humus, or no minga, or the ashes. They are not fa mai to and also tato. Eu não vale tudo com isso a também e a capina ora bem tanto so one source olha ele tinha olha ele não tama ela ele com a bene so caloria por falta lá olha cada dia all men it means all of us ele o faz um tanto ali ya pero não é uma mulher tinha eu vou ter que muito sair. Eu falo, This must be the source of same truth, moral discipline. Now, podemos ter verse number 7. Ya podemos ir a Marit and Mateo o Mariko. In the apostolic preaching, in keeping with the Lord's command, the gospel was handed on in two ways. Dela ini kapal sekali ile commission por fatto nunga dari Yesu na foi baie tato ya o tara talne e lua awali mai ne ta na mai ile capitolo caisia no é o pastor fa awali ta na talne mo orally no momento olhe upu olha mai muito Lusa mo, oleh upu menuju orang minor upu desa, kemudian, apa isu apa? Ya, pasir tulis, pasir, kemudian apa kau isu kubisya, ya orang isi generation isi apa kurang, oleh orang kau Amerika, tahu dia, oleh telinga, menuju oleh oral, it's an oral preaching. The gospel. No, we got by the apostles who handed on by the spoken word of their preaching, or the lauma do apostolo. By the example they gave him, na koa mi malilei usui a bema tangata malilei inga wa maliu to i tato o Yesu. By the institution they established, an institution there, o le kasi, era ile kasi alena. Tu Yesu mana wa apostol dia mau berbiasa dengan keinginan sesuatu kemana betul papa orang ni papa cakap nak berkasi institution ya ia boleh kuasa orang mana boleh ini si power kalau lagi bukan itu makanya ni wah peo foi como ia na bisa quando punya cakap Kapo kikio eu ise ko au ele ia so alisio lana o au ele au me como le Uspaia au Mesopotamia o au Filistia ia o au
ai kupiko ya wenga nalo la ia Israel nalo la ko kulenga ko kia yo pateni pia ko moia satu lagi ke nya mo malo si ngau ko pira ke ngau ka ke pulielo lagi ato no me foi ya ko fui mai tau ya ini au nei ako fui ka ke ai pira ko fui como la ko mercado ma pira ke manda o pulielo lagi apo la ko isi ya ko Amerika ya ya masih bete o Amerika ini ya ko ka ke o ya ko ba ya ko ke de ne ya yo se ko ma pulielo ko ngale one man day Kasih apa kok? Ya, vera ini na manusia. Ya mereka kumpul rumah yang masih kita boleh itu. Kau dia tahu rumah mereka. Orang kumpul dia lupa aku. Ya, membuat 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 boleh. Ya, vera ini manusia apa normal ini. Ya, membuat como qualquer capema olhei para o e parecia no fato isso o África o Santo o África o bom ni kalau bem fato isso lá na parecia não o pé pete e esse foi todo o senhor mano parecia eu vim na o pé foi com o senhor e o homem foi com o diácono e famoso meio isso e então foi com ele parecia tapi então foi isso foi Jesus ao tirar Jesus por isso esse caso católico esse caso cristiano mau menilai pertama nang satu bomo istana pai mo wa ko Jesus pe sorry nang oja ka yuta o ki bang ko famo pe ako nalo ya o ke kunisi nga o ya ko ko na yero ya, saya nak ambil kerja nak ambil Facebook itu oleh tu nak oleh oleh tu itu, free one lagi, power malu si kau dah lepas pasal lalu pernah aku pasal tiada tak oleh isu, pun ya kira pokok ni ya pasal dia aku sekolah, dekir power yang melawat sekolah Aleluia. Ele foi enfrentar o fio Sicília. Ele manda olhar para ele manda o Jesus tu dia kat yang lainnya dia kasih. Wah esse pouco como apa ia pouco antingari au venga over coisas yang real yang nampai. Ela que vai fazer. By the example they gave institution what they themselves had received, whether from the lips of Christ, from his way of life, his works, or whether they had earned it by the prompting of the Holy Spirit. Yo, musuh ala nampa iya. Berlaku mati dia. Iya. Ayat dia tu boleh kanis. Ya, kufia maaf. Oh mati. Ya. Tapi dia punya meio dikambil oleh mati. Pak Solo dia dikambil. Veio falou. Eu convenci ele a ver se eu ia te cometer a exercício. Porque ele queria ser bem na isso, não foi? Então já foi o povo a ver se é isso. Bom, ele olha o mati. Ya, on meio correct. Kasih dia mati. Kalau como é que kalau ya não dia não malu rumahnya pergi. Kalau prefer ko nothing. Ya pemain mana orang dia usi ngata ka malu rumah pergi. Dia biar mali ko cuma ko luar. Ai dia boleh tak harus. Ya, apa dia boleh? Ya, Ryoki pe so ngomong ulen dari polisi. Iya. Si Ryoki. Lalu stay ilak mana? Dia mau apa
Oi, isso. Quanto fim? O Yesu no Io, e si dà l'ultimo la man nemo, io ya ko wina ya pa ya ko se chiede si che correct. E aveva si ya le rofa ya di su ya ma le rofa tanto na yori na ti a puro awon you sky ti a puro che vai che del massa wa Io come mi sawa ina Io riesco a vedere io rimango leo a Filipa in parts of Africa e poi Congo so stiamo mi sa sobre la pausa mi parla la camera poi se ok a si via una io ho messo chi è poi ma so sa ora un treno mi ha chiamato che molto ma tu puoi fare ma poi sa ora Santa Rome the blood of martyrs is the seed of the gospel non vinga o le tutto sa amanti o le fatto di ortali fiu ang kaya na yoki ma kiyem yoki ma sa la ko e kiyem kasi yoki ayo pe afela ka pa ko yes so we are not losing anything and then we gain that ecclesia sa wayane puna Saint Jerome tutto manti ya chi viene ora tu pure cansi non allora awala ya che mai di capite e non volenta in writing non mi non suscita by those apostles and those men associated with the apostles who under the inspiration of the same spirit Christ committed the message of salvation to writing eu ficava com o meu apóstolo e a mamãe povo e na vida casa do apóstolo e fama Paulo lado e a tala de lei pepa era ele que com os departamento com história o apóstolo quando na vida o apóstolo e cá o mãe e ele lá com na vida o tu e lado mas faz de cofa ano ba penge le discussione mi lo prende da pura e wo ba da pura le no io non fa tanto isso posso boa posso aí mo pela Ele falou io pela storia e a piore Bisogna guardare il oro, non una forma, e avere raggi, non una cuscusità, per non muovere questo. In order that the full and living gospel might always be preserved in the church, the apostles left bishops as their successors. They gave them their own position of teaching authority. Full and living gospel, tala lei ilo na ato wa tu fa soso mai o apostolo e alla comica o successors o ai o ya e ya ko na apostolo mai na uma loja de tempo o apostolo uma loja ya o mari kasi kat kuliah mai yoi mari yoi o apostol petero mai o apostol ya como foi ali que mo foi isi ko fili o apostol ele pure na ve itu ya na fili isi kata mai sosang mo moringa ya na kaya na libro ya yuka yuka yang fakna kerta kori ya fai fo ko suru matas macam kau tak ko pifi mesis ya pifi mesis ko kas inge ya ko kingo ai akor ko suru melua apostol ya pifi mesis ko kas Deus de mona
ya na fifi me ia ora o apostol alo foi kai ina o apostol ia ko ke ma ka via me mai o mai mo to na ya e ko fai a kule a ono kala le ya la re pisi me se oli mo me o me ai mo la me e ku fa tan ya ko le ko la e kala i man tala le ko me lo o peke wa si ko kofi mai ni sio ole o so me mo to tan na ka mo ni no na ke ko me ro na ke le ko ma ko pa ma lo foi e ka sia ya e o mai so swang le wa to skolo fai mala tu mano o fa no me lo fa mi ala o quasi foi o pi e le wa to skolo na ki sta no for ma wa na to na ko fi ku skolo e to ko ki grana ko mano o mai le o ko fa mi me ai ga vai o ka ko na me ai vai no o spunga e o ya ko spungi ma me ia ai la fasa kasi ale ko suna to lua e tana i final do usa na le ka te lua ona na me e yana to e ma ni se la posto ma tu la mais e fa au e solo ala sa o e sia na me mai feina fa ya mais e le pepe fa café ya eu ma ya o popele o skuma fa lo mo e pope skuma ko luma ya mai se amo so fa ses yo me lusu ko ina le mai wala winga le matsa no e ai yo ane luas lua luma ya yo me lusu ko lo le ala ya me fiele ya ayo ano ale na wa e ka ko e fai na mo psia le pule le ko fa so e ka ko roge no tu malo o Francis ya ma be a solo ma katinali o i Vatican ya mo tal ni mo vesis kofi melna e vem para o cabo e acabou e me leva o som da mãe e pelo me leva visto para e a minha nossa né na calor ya dengan e foi nestas e amanhã to já oh não escutei nada e a Maria dele e a obra né e voltou e a ver que a maior de boa vai todo no majority no morta uma para ale ya o fa ya na mga me yesu sumoy alu ya sumo ui e bo ya per fai calo tanta calo e o casna apa ya o ya so ko ju e uma pa ya o mia ole na calo no mo ya e mo lo la ko kana ma lo la ko go so mo le duo ba to o la fa e casna ya ma lo le lo o mo lu atu e o roka masana tu sumu rono ku ele ya ko poka ma o ta e ta ma na sumu poka ko me poka e wa me no i fa por sei muy na lo so ya no lo feio aí nem to fa como que mi la mo o a sa me un no vai o se ele e não pode falar. Eu falo rock não posso dizer não dormir. Mas não, daí ya, ok, lo teu tá tem. No, Tele lo fiam pa tele. allora Esse foi o tem da rua. E foi na e tá tu foi mais pouco. io Ya, fai esse scuola. foi. No, e fai tanto fai per malua e fa le sia fuori e l'uomo ne ma io to ve fa ma Ya, ai kata na questa possibilità e l'uomo ne ma anche noi Gesù ma lì un mal come si capita le carizia melane a vocato a per manie ya a lo fuori fa solo ya ya
Mo fui no fondo do Coreia, nem Casio, e matamos filho, Catua, Católico. Malo, whaafitai, malo ful sa noi lau whionga patele ua whitau i lei mal tātaimi. Tai. Ia, e iei ful tau tolunga, i le mai mo mai il tātu pule anga ma len tunu. E mai se wompa anga il tātu por kalame le kapite le kalesia katoliko. O le tātu por kalame le na mole so, ma le nei vai aso. Whaafitai tele lawa i lau mai mo mai. Ia, tātu whaafitai vatasi le whionga patele molo nā wanoa, ma le whaasoa. Ya me se for fa awo wina tatu por kalame vai aso te tasi. Tatu filo il vai aso fo, manuia to en le so, soifo.